Poslednjeg dana 2024. godine u prostorijama šahovskog kluba Hajduk u Kuli održan je omladinski rapid turnir koji je okupio više od 30 mladih šahista i šahistkinja. Iz ovog kluba poželeli su svim građanima najlepše želje povodom praznika, a takođe su najavili i rapid turnir 11. januara. Pored uručenja nagrada, najuspešnijim takmičarima organizovana je i podela novogodišnjih paketića. Kada je o najuspešnijima na ovom turniru reč, poredak je sledeći. Prvo mesto osvojio je Milorad Novakov, drugo plasirana je Darija Omerović, dok je treće mesto pripalo Vuku Samarčiću. Sekretar šahovskog kluba Hajduk Dragomir Sokić rekao je da je turnir postao tradicionalan, te da je iz godine u godinu sve veće interesovanje dece, što je informacija koja raduje. Sokić je naglasio i da je 2024. godina iz ugla njihovog šahovskog kolektiva prošla uspešno, pogotovo s aspekta napretka mladih igrača. Ovo je već postalo tradicionalno. Treći put za redom pravimo novogodišnji turnir za decu, dodelu paketića. Igra se rapid turnir, tempo je 15 minuta po igraču i imamo oko 30 mališana iz cele opštine. Kada reč o šahovskom klubu Hajduk, kako je protekla ova godina? Pa što se mene lično tiče, veoma uspešno je. Sad što se tiče takmičarskog dela u ligi, pa ajde da kažemo da smo zadovoljni, pogotovo napretkom mladih igrača koji su se istakli ove godine i sledeće godine očekujemo možda i prvo mesto, vidjet ćemo. Čuli smo početkom januara već ima neki turnir, možemo li čuti nešto više? 11. januara rapid otvoreno je za sve, i za seniore i za decu. Očekujem nekih 40-50 igrača.